सी थोकपा मसुंग ngasi phong khiba tongan tongan mache phong singdigi marueba pausung khongataraga mayamda share tawjigi ahanbada COVID-19 pandemic na maram oiraga parliament ki winter session leireroi haujuk leiriba COVID-19 pandemic asina maram oiraga parliament ki winter session leireroi January da oina leiragani hairi parliamentary affairs minister Pralahat Joshina government ki wareb asi congress ki MP Adir Ranjan Sauduri da Sithi Thaduna Kangalaki Adubu MPSC gi Makaidigi Laiba Ashida Hauzik Palm Logi Mayokta Parks and a protest Tariba Sigamari Lenana Atian Session Pamnanaba Davi Taraki Adubu Parliamentary Affairs Ministry Makaidigi Hauzik Asi December gi Mayai Chanchilakaga Loinana Athubumatam the COVID vaccine Asi Putolagani Habigi Sound Tazaba Lady Masiga Mari Lenana Tuan political parties singi floor leaders sinda parliament ki session asi phamdanaba inform tawduna khanganki maduda floor leaders singi maikai digi su pandemic asina maram oiraga winter session asi phamdanaba mot pinarakhi haukiba thada Delhi da COVID-19 ge positive case ki masing ka hena wangkhalakpaga loinana ningtham thagi matamasi COVID-19 virus lakshinanaba honabada aruba phibam ama mayoknari maram aduna budget session da oina punna January da phamnanaba government gi makidigi su apamba lei COVID-19 virus ki crisis asida parliamentary motion session su thin thabagi maram oiki numit tarani sumna satakiba session aduda bill kun gatret pass tawki adubo session adu COVID-19 pandemic na maram oiraga hanna lepkiba matamdagi numit tari ningan khana loisinki haidi hena su pausi sina makhatana phongdorokli Makasa tharakpo oina tungan ba thawdo wathok Manipur thokpa I paukhara Barak mapauna awaba phongdorakli Barak tampaktagi hauji Assam gi Karbi Along district ki Bokazan subdivision da magistrate ama oina lairiba ahombam bemthoi sanuna ngasi laikidabada Barak mapauna awaba phongdokpagi tharom ama pangthokre mak masagi kidney amasum liver fail oibadagi laikidabani mak asi thamoi sengna amasum kathokpaga loinana thabak tawbo officer ama oina miyamna khangnaribani Assam Public Service Commission laudun English singani taraga mangada pangthokiba exam da yankhai mathoi suba position lakhibani maki masena phongdokpada laikhidraba bemthoina duty patrolling satlingaida nongmaina kaplakpadagi mathabak panduna sokhibagi Thaudok Laiki Hari, Mark Nominini Gimamang the Anabagi Pibam Lushilakpadigi, Nagaland the Labor Hospital Amada admit Toki, Hospital Adugi Doctor Namaki Pibam Asi, Kodong Tininga Oide Hybidigi, Makataba treatment Gidamakta, Yer ambulance the Senai Puduna, Laying Nava Torang Toki Adubo, Senai the Pudringi, Mangoina Laki Devani, Hydenesu, Paushna Makatana Fongdorokli, Atopa Pawamanamo, High Court ki order in Nanaba Takshin Kre. Autonomous District Council gi election ngamari lainana haukiba tang mapanda High Court of Manipur na takiba order adu ngakna satnanaba All Tribal Right Protection Forum Manipur na Hill Area Committee gi chairman da ayiba sirol piduna takshin kre committee gi chairman da pishin gi ba sirol aduda hairiba singdi ADC members singna office paibigi tam asi sahi asigi me thada loikrabani makhoi gi tam adu loidringagi mamang da ADC gi mikal pangthoknabagi notification thokadabani adubu state government na administrative ki khudong sadabasing adu yenglaga maram sadana November 13 phauba yethokibani adubu hill area committee gi makedigi di ADC gi tam asi sangdoktanaba recommend tawkhrabasu state na committee gi recommendation adu khanadana namsilaga thamkibani hanasu pawshna makhatari Makasa Tarakpoin Atopa Pawamanamo, Lanai School Linkatpa, private tuition da, Tawai Yauduna Ladiba, Mio Singi Mamin, Lautok Lagani, Manipur higher education gi asoba thodang logo doriba mahiroi lising kya tamliba, Langaki aided school sing the governing body singamadi, Oza oiribe singi marakta tauningba tarakpa, college ki record ning thina, maintain tawdabna singba kayana Manipur education sector da, Kangkong Sahele Haina, there some head office ki secretary publicity and propaganda size Rashikumar gi Cyril Amana Hairi Cyril asina makha taraklibadi hana private college oina lairamadi English singani taraga tarukta government added oikraba naurem Birhari college asi asoiba aranma problem kayana pik thalaba college ama oiri college asigi oja singna napak tanaduna media gi khuthangda launaba hunnaba kya mimang thokli haukiba sai English singani tara taruktagi ngasi phawbada teaching amadi non teaching staff kya kanglon kaina hapsin kre haiba desamna thigat pada khangmangamle
असिदसु नतना कॉलेज असिगी ओजा ओइरिबा कया अमसु कॉलेज की मथौ नाथैरगा प्राइवेट स्कूल लिंखलक्पा लानाई ट्यूशन लोमदा हेना पुनिंग संगदुना लैरि असिगुम्बा थवो कया सिंग असिना कॉलेज असि लैखा ताना सिंथरकली हाइबदा हाइमन बथोक्लोय एडेड कॉलेज सिंग द ख्वाइदगी मरु ओइबा अथॉरिटी ओइगदौरिबा गवर्निंग बॉडी असि मे थादगी केयर टेकर मपुंग फाब गवर्निंग बॉडी न मोहत सिंदुना लैरि हौजिकसु मपुंग फाब गवर्निंग बॉडी अमा सेमलबसु होटनबगी ममी ताद्री कॉलेज असगी प्रिंसिपल इंचार्ज हापगी मतंगसु वाथो ओइरि पुनमक्सिंग असिना कॉलेज असिबु लेखा तहल्ली देसामना हौजिक फावबो थिगलकपदा फंगलगदिबा लाना हापसिनखिबा टीचिंग अमदि नन टीचिंग स्टाफ सिंग अमदि कॉलेज की ओजा सिंग ममिंग मथा तांकक नायना मिंग लाउथोकनबा देसामना सेम साबा लोइरे हाइरेनसु पाउसिना मखातारी मखा सथरकपोइन अतोपा अतेनबा पाउ खरनमु फार्म लो की मतंग पॉलिटिकल खुदोंग चाब लौनब होटनब कानारोय कोविड वैक्सीन कापथोकनब मणिपुर सेम सारे सीएम हौजिक लानथेंगनरिब कोविड-19 की मतंग चीफ मिनिस्टर हाई लाइसेट असिदगी ngaktoknaba वैक्सीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न अथुप मतमदा लॉन्च तौरब याई वैक्सीन असि कापथोकप याबगी अयाबे हेक फंगबगा आशा वर्कर याउन हेल्थ वर्कर लिसिंग निफुरोम खंदोकले टास्क फोर्स सेमले वैक्सीन कापथोकफम सेम सादुना थमनब पौताक पिखरे मणिपुर कोविड पॉजिटिव अमदी पॉजिटिव ओइदुन सीबगी सांग नुमित खरनीदा हंथरकले हाइखी थौरम अदुद एस टिकेंद्र न फार्म लोदा लांगदिबसी पॉलिटिक्स द निंगब कायरब पॉलिटिकल पार्टी सिंग इंसिनबदगिनी लो अहुम असिना लौमी सिंग द हेना कानब फनगदौरिबनी हाइखेन सुपाउसिना मखातारी लोइसिलकपोइन मपान के तो पाव अमनमो नाइजेरिया की महिरोई कया फाजिनबदु बोको हराम ना सथबनी क्लेम तौरखरे बोको हराम ना लेबापोको नुमित लाउथोरखिबा अमदा नाइजेरिया की अवांग नुंगसुप थंगबा लमदमदगी महिरोई सा कया नमदुना फाबगी थौदो अमा सथखिबदु मखोइननी हाइना क्लेम तौरखरे यामद्रबदा महिरोई चाहुम कुंथ्राग हुमदोई थौदो अदुगी मतुंगदा थीबे खंगदना लैरि हौखिबा इराय नुमित नुपा ngaktana tamba कासिना स्टेट लेबा गवर्नमेंट साइंस सेकेंडरी स्कूल अमदा बोको हराम ना एटेक सथरखिबगा लोइनना नुंगमै पाइबा मियोइ सामरोम स्कूल अदुदा संगलकलगा महिरोई सिंगबु स्कूल थदौलगा सतखिनबा किहनबगी थवोंग सतखि मदुदगी कीदुना सेंथोखिबा महिरोई सिंग अदु खरा अमना हातोकलमलगा खरा अमना फारगा पुखिबने थौदो अदुदा महिरोई खरा बोको हरामगी मिलिटेंट सिंगी मखुतगी नंथोक्तुना सेलखि अदुबु अयामबदी फारबा मतुंग कांगबु खाइदोकलगा नमदुना पुरगा सखिबने ममांगदसु बोको हराम न कुमजा इंग लिसिंगनिगा तरा मरीदा नाइजेरिया की सेबोक्तगी नुपी महिरोई सनीगा हुमद्रागा तरुक फारगा सखिबगी थौदोक थोखरे हानदि इराय नुमित थोखिबा थौदो असि मफम अदुदा लेबा दकु कांगबु अमना सथबा ओइरंगनी हाइना मराल सिरमने दकु कांगबु अदुना अयाम मतमदा मी फारगा थदोकवन लौबगी थौदोकसिंग तोइना सथदुना लेबदगी महिरोई सिंग फजिनखिबदा मखोइना सथबा ओइरंगनी हाइना थाजनरमने हौजी बोको हराम ना फाजिनख्रबा महिरोई सिंग अदु कन्ननबगीदमक लानमी सिंग ऑपरेशन सथबा होख्रे महिरोई सिंग नमदुना फाबगी थौदोक थोकलिबा मफम असि प्रेसिडेंट मोहम्मदु बुहारी की होम स्टेट ओइरिबा लमदमनी प्रेसिडेंट बुहारी की मैकेरी की थौदोसिबु यानिंगदबा फोंबगा लोइनना स्कूल सिंग ngaक सेनबगी थबक कंकट हननबा लानमीदा खंगनख्रे थौदोसिगी मतुंग कातासिनादा लेबि स्कूल पुनमक थोंग लोनहंदुना लेहनख्रे मरा असिदा बोको हरामना मखोइना महिरोई सिंग फाजिनबनी हाइना लाउथोरखरबा मतुंग केस असिकी मतांगना थिजिनबगी मयोन होंख्रे हानदि लोकल दकु सिंगना तौबनी खन्नरमबदो हौजिकती बोको हरामदा मयोन होंलगा मखोइबु कन्नबगी थबक सिंग हेना कंखरंख्रे निंगसिंगबा याबदा इराय नुमिकी थौदो असिदा नोंमै पाइबा कांगबु अदुना पुन्ना महिरोई संगगै कुन फारगा सतलुबनी तुंगदा महिरोई खरा मखोइगी मखुतगी नाथोरखिबनी बोको हराम की इहौसी कुमजा इंग्लिशिंग मपन अवांग पोक थंग नाइजेरिया हौरक्लगा युमलोनरीब लेबाक कैमरून अमसुम सातन चिंब मफम सिंग मथंग मथंग संदुरक्तुना हौजिक पाक चारब लमदम अमा मखोइगी मानिलना यौख्रे हाइरेन स्पाउक्सी मखाताना फोंदुरक्लेन थैंक यू।